Ka Joint Action Committee JAC, kabakunthob ya ka Giant Hill Stock Owners Association GHTOA, bat ka East Giant Hill Stock Owners and Transporter Association EJHTOTA, kalaraban pakbet ikitrok jongka, ban beteng ya ka kit ka ba na duk menta kasngi, bat ru ban dawa na ka sorkar Meghalaya, baka day ban pentik na ba omday bandan ka no kuno ka jingpun thot ikitrok jongka, hasidan ter lenti jong surok ba NH6. Ya ka ni ka rai la shim ha ka jingalang kirki ka balalong hinin kasngi halur ka jingbom yo lat chu jong gitrok kit simen bat klingka jongka ban beteng ya ka kit ka ba mentala duna artayo na ka daw jong ka jingaki strike jong ka MCTODA. Chairman bat Secretary JAC ma biang shwashla bat Kershan dekar habakren syakilat patai kubor menta ka janmin kila ong baka JAC kamdan benta AA RUM ha ka ni ka jingaki jong ka MCTODA Henry ka jinglengo padde baki trok kit simen bat klingka jong karu kila syak bat lang bat ki jong ki wei pat ki trok ki jingbom yo shu jong ki trok jongka mental asyita yo tam AA ban beteng ya ka kamai ka ji tang na ka daw jong ka jing syak bat ha ka te ka jingaki jong ka MCTODA ha ki benta jong surok NH6 kalawan ra e ka jing du nong ka bakraw haduk katta ya ki try trok bat ki driver ki baden hapo jong ka lama jong ka JAC laong biang shwashla Negeri yang kamu Presiden yang Giant Hill Stock Owners Association dengan digepor ida cenai ke wiga sen ga JEC ka hipertut ka JHTOA ga East Giant Hill Stock Owners and Transporter Association da kini sen ida cenai kali ni benai giwa katuan DM kila susan benai da kewi kwa bacot ku pajba ubon ulang kamtam UM kini gepo state Meghalaya yang i porok uwi wa hedging itu geniga strike kamri yo piwa da pemi daga MC tuda da ida liangi atligi sen ku am relum jantia ini iman gwi ni ku pendok nong ne ba elew ongam te wa i ni lianga sen gi atligi sen kyujo chare kyujo amlang wo pajba ubon walang kam tam hakini kam kit kamba hagi kambo gribo motor i nigliang ko yung is dewo buram yiga state government ko yung hagidu isnam kile sosnam chedien dan yo kepertajan le kiwi nikisen giwa kamnura jing mentoy ya kini ki pajba ye ubon ulang wo gribo motor hapo kini state Meghalaya euro gwi tadewo buram ya kesorkar MDA 1 itu gopor i de amlek di mana i woto wo pengkrek kam gi ka government rate sa suk cipon ong nigeling ke state government ng i rengkat kejing snok tilang ki minister ki kabinet ko chong hite po secretariat de kejing jing namang i chiki ke por kam tam yo transport minister pemankat di kamu deputy chief minister yung state Meghalaya yung i dan pengkrek kam gi wiga notification itu por de egi kamu egi hado ne lagi gri motor i de gani baik keret yung sarkar lai de gedor yung sarkar baik ne ba itu por di ut ilum film mirap i de gedor yung sarkar i deman gini bo gribo motor deman gi ule no ya wiwa sibha iga kam kiri kam motor kamu yo bikan ni hier bhaga yaw yong ka dade upram chipun daga gajing singomo igni ga sarkar ng iguman katdele deman ga MDA 2 ka il kepot i yacham yuki hejing ito kini kam kir kam bai gajing di manong il kepot ki jawab josnya bagi i te em gijing tho em gijing tho kno lagi bigi argi sen anggi wa gini sarkar ka apkol nem am snyawi i hajing ito kini kedor gemor yo kiri motor da hajing yo yung i arli sen nga ong biang hagon ke pot na ba i kauman kate i mentoy i kedor government kedor yang i kata percang ulai im kai sap ki ne ba wa kedor yaw
kedor yau ke haga business si em ka we ku here tele yo ni yang government man ke stable dan nek ke dor government ta yo wang da I kini udah dan chem iwo deputy chief minister kam ko patut mas no ba langthar wa haga khat atrik na agos arjar posan idabo ke wiga memorandum wo bo wa demand ini ki snyab han patme gan ni gador I ule riwas kan ni gador I wato le po saat ke pniang saat ka marba mardi saat ki bai tayar saat ki bai tiar keri yang I dekat dekam teh du por oleh de keburu de buram wa demensen wa kien jing jang buram yo o de keburu I wato yang dep kini session yang I dep kini ga we hapadi kini session mi kini puja yo pi puja kini por arle tri puja da itu po da ga wik asrani I wato wa piham te ta da yesha I katuk ani ida mungkre kami pi boleh pot kit em kam pen em kam pengku da bai leo ong ngam te I hagini san senam cedian em tro I kam tu si le spa tam don he kam terkom da kau mangate I em no gri hapo sen yang I de em me kentup lang I arsen em pras ba kendis ba li gri da kini song ho ki upan unta da iglo ding kamu mangate iyo port lang iyo prapau dili atli kini kisain ta hakini ki por liyor ile cham chitom I yo be por liyor kini ki jingkular company is here like to chorot untuk kami jo ikut untuk kamu jo ya sanyut kau ki tu por liyor I sini fair ke perthai untuk kamu man support kar I sini por liyor I rap pendik kini meriang I bonus air Jadi dah itu be por liyor untuk tu kam keri warok ikam kere ile por liyor warap here rap down ki cepo dah kini por telang ni ngayo telang hinu ni telang le ngayo biang bet clothing wa company I ta dewu burami company le cirup lai kari deba em ong itu gini kisnam ado slam ki por I kre lang be cirup company ta gini kecing kentok gini sen pun jat derot ngasnya em musnya chong nong riga ta kawi kecing kerpat state government I wasnya ba nu surap NH6 yang I kamu jo clear kamu jo khuj unu ke por klem kecing pentut kecing pengwit hapo diluti yo lai no igri tato kini por telang to likhi no igri yang I khamtam I sai gri bunchen jo depend in gi bank jo yo ke loan gi bank you pair le ba ule kam kri I rapsu kau thiat rapsu ubo le keni le ong idwi ar kam business at chitomiu bumi ke bojat ni le kam kri bunsen ki bank jo pencelur ki jo yarap ki wi te igi kau man gate gani ki atli ki senyong I idang ia mani ki meeting chitum ya ot ki paj ba obon walang ong ede le kam ni khang suro yang I te de yusu EMI de yusu loan si po bang dekat kam te kerpas I ke state government ang I le upa I ke district le district administration le usnya bahan do clear nu suro yang I yo lukhi likhan khamtang ke bor telang ku biang I ga by exam ki kon ki walai score lai yang I payu para yang I ta skwi le Christmas dajan kinu year dajan ngam kam kini ki por na yo ka untuk uthut nu suro to man khoj man jing suro kam jo yo likhi ke por nga kita kecing ke pardet negaliang state government I sawa no mau em jingwit hunu suro ojo lai likhi met step to khoj ujung I knang yo ke jing motoy knang yo ke jing kwa ke jing pendap ke jung ke sem yo I tadi ni kentian kula cibon na ukerchan Dakar man o presiden yang ga East Jante Hill Truck Owner and Transporter Association hai tu ipor le man o secretary yang ni ga Joint Action Committee ha perdi arteli kini kising tenne ga janmet ko open snyau sa gila pata kubor wa ga Joint Action Committee da man ga haga sotarik new nai khatbi warja aposan hai tai ha isai in ko em ha larmbai bypass tekap te heni por ko au kusnyau lembaga nega kubor khamtam cha kinang botrok ko em hapo ksatri yang kini arteli kise konong kong ida chimi ya garai
wa iongi how it head I kari untuk upen chong iga hayung untuk upen ye iga surok yo at kibitawan Hendrai I how it head iya kari yagi motor yang I to yoluti ukamai ko mat lembaga ni kejeng kamai yang ka uyi yu pendap penbiang ya kejeng kam yang I hawrok tilyang te kamte da chimi ga wigarai kawa nadu mustep I usdang no I ya ke loading hajinge to wa ikit kelingkar bat istimen na ki company wa per wa hapa ini ga janti yang I wara koi IUR kamu ong us chairman yang ni ga joint action committee wa ina galiang yang iki arsen ipen pau che wa hajinge to wa ga strike yang ga MC toda I M3 ga iwan karu kamte henipor sachisen kerparo ya ki nang botrok ko MH arteli kini ke satri usnya bha bi upha ya kitok yung pi jar ge association wa ladu mustep I usdang no ge loding ya kat kamte henipor swapun ko do nageliang yonga kerparo ya ka bor sarkar usnya bha ga upelai kata keting cakri ya ikam ginong botrok na bha I hawalai hasurok hapok ni kan national highway bon gibenta I habi usu kam gitak ko peru per ne de daw is now hoki u ong ya ka sarkar wa usnyo bha ko open clear open man ya usurok NS6 warak cilenter umanu lai lot o lai wa wan ki kari yang I henipor ngaklem dan penjrong I diklam yang pun kuro ang bagan ni korbo wa kibru go drop hapo satri yang gi arteli gi sen o snya bha bi sachisen bana snya bha bi pha ya gitrog yang pi human gi ustad ado mister ini tak kubor pun na uskatri kam ga joint action committee